The Ideal Teachers Training Academy Sajiwa the student teacher when Lejeri Sanitara Kumari Namapu Taipinabu Jerry. Nasigi Apina Sinjariba Itagi student sister Singa Sinjariba prize distribution ceremony Sida quiz competition took Jariba quiz competition Atugi prize distribution ceremony Sida Lekshin Piriba School Sigi Malong Mega High School ki ikai punna mathematics jaraba uza sing amadi the Ideal Teachers Training Academy Sajiwa ki lengbirak liba Principal Sir Yengkopam Ranjan Singh Chairman Sir Khagopam Ronald Singh amadi ikhoigi Supervisor oina lebiribe Ma'am Kundrapam Nita ikai punna jori loina Malong Mega High School ki Lekshin Biribi, Ma'am Chanasam Uttarani, Sir Topam Kogendro, Sir Kurizam Himat, Amadi School Asigi Headmistress, Ma'am CS Damayanti Devi, Pumnamapu, Ikai Pumnava Uchari, Nasigi Thoramase, Hogdukchana Bagidamanda, Ozasing Dagi, Ayabalo Jaraga, Ahanpamatada Dignitary Singbu. Nazabagalona, Tombang, the Linchin Benamidama, Kokachari, Ahmad Kokachari, Sri Yengkopam Ranjan Singh, Principal of the Ideal Teachers Training Academy book, states the Lenka Piratuna, Tombang, the Linchin Benama, Kokshan. Sanasam Uttarani Devi Bo states later Memamadi Sharna Pamana election Vikrama Matunga Matana City the Malong Mega High School Asimakadagi Sir Topang Kogendro who states the Simaki, Ozawan Lebiliba, Sir Kurizam Matuzu, the the Ideal Teachers Training Academy Chairman Lebiliba, Kaikuna Mathematics Jaraba, Sir Khagopam Ronald Singh, Training Academy Assistant Professor in the Ma'am Kundrapam Nita Devi Busu Malong Mega High School Asigi Amadi the Ideal Teachers Training Academy Kaikuna Mathematics Jaraba Ozasing Next Day Sakta Yankati Kraba Kampung Collection Pikraba Mathematics Satarabo in the Malong Mega High School Asigi Ozawani Lebi Ma'am Elizabeth Busu, Kamal Anthony Chipere, we are the Lema Papa Pizza, the Yama, the Life from Rabitani, who Kaikuna Kokachari. The Ideal Teachers Training Academy is a by University Sarugama Oina, for a Mampuk Jakiba, quiz competition, a city, prize distribution ceremony, the Academy of the Training Academy.
ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯛꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯁꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯀꯥꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ The Idol Sisters Training Academy Sajiwagi Student Teacher Devi Konthumjam Rosni Devi को welcome address विभिन्न बगी दमका stage तक पहुंचे gathered here today. Quizzes are not just about testing knowledge, they are about encouraging curiosity, quick thinking, and a love for learning. Today we bring together bright mind to engage in a spirit contest of intellect and awareness. Whether you learn or win, every participant is always a champion. Once again, I welcome to you all and thank you for being a part of this celebration of achievement and excellence. Thank you. School asimaki ozawi na library sure kahit naman natin charaba sir po gendro po wahi mga taradang punggok pinabagi na magkak masigi mafam se aikoi punamangna mioi ba haiba sama sina aikoi masibu ngak senba masibu paanba masibu apabu maikai da thamba hailo se masi pai dagi maru oiba mani haidra logjai thamoi da thuklo phawi school city chhatra chhatri singna presentation tobu kanda thara aswara yauraga su madu mayam punamaki magi knowledge mayam tu taroga kharadi khamangani na thalle maramaduna to yam da haining ai ti yam lai hai adu yam hena sagdararoge matang swaida ai wapum khrasi haira lo senjarage aduna sabra sabi na tapunamaka ekona na koi da Silly Lani Bakrase Masida Yari Makai Nakoi Longsing Yanse Tansa Longsi Haiwa Pamsitam Lusin. At when Matam Kara School and Sita when I internship program, when I like Chabada, when I talk with the Swakilan to the also Zasina, Napigani Hanan Kanjay Lana, Wazaki Mamaya Lava, Wahasing Asina, Hena. Thongaling jel apoida pokchari yamna nungaije thagachari oja khukin robo mukahana toinana mathana sidi school asimo kadegi ramado mega high school school asigi ojawani lebiriba sir himat pasu malayamna ba ai mukha taralam pungko pinabati damaka Uzas tradising Uzasing Sarpasing Kulap Kana Kamina Raga to Matun Dava Pigi Lapiriba Uzasing Nasu Sumai Matunai to Kana Hey Van Vodius Yan Puna Matamatangi changes to Spai Mato Dana function of Ponto Pidana prize distribution to BC Nago Pabani school issue Nagoya Pabani the Matun Dava Sumai to Kana Baba Akaloda Tangang Sing Namaka Peri Toxicana Topidona Matunda so one to be a
ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ मथंग सिदी अखोगी द आइडल टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी सजीवागी प्रिंसिपल सर खागोपम रोनेल सिंह चेयरमैन मैंने लेबीबा श्री खागोपम रोनेल सिंह वही मंगा तरादम संपत पिने बगी तमाम हम निकला पुलिस के प्रिंसिपल आया उस भी दरा कोई साथ से टू भी इमाम खाना पुलिस का या वही का प्रिंसिपल बहुत सारे मतन का ऐसे की और मेगा हाईस्कूल की फैकल्टीज promotan Bonseri, lagi ada pusat saya kali ini prinsipal berbeda, atau Wellington, Hey, dalam sama tanggung lagi, kui saya bersih kui lagi kami, Putri kita kui, India kita kui, Manipur kita kui, saya bersama pada hari sekolah, geografi pada hari se, Nile University yang sana. Jadi kita kuai siapa tu orang cakap ini, kuai orang masih jauh cakap ini, natro, kuai dah kalau kita terana, ada lalu tu kuai tu, dan lalu tu kita potong, kamu ada memori macam nombor ada tu betul ni kuai kuis saja, dan lalu tu, nak tu memang tu beda na, jaga tadi kita dalam cakap ini, Manipur tadi kita dalam cakap ini, Myanmar ni sebenarnya tam tu. Lagi pukul jauh lah, nak kan orang bertemu kiri kata, kalau memang apa orang kata, pasal apa tu, memori tu kaya mana, ini nak cakap itu pun orang tu ni kuis, maduri itu macam kanan ni, sini kuis tu buat ini, nama tu tak boleh buat bisnes tu, kan, chemistry tu ya, social science tu ya, Manipur tu ya, jauh tu memang tahu, tapi kan, pasal memori tu, tak boleh sih, tu semua memang bisnes sih, ada nak. Matang kita nak koi loy nama, kuis saja performance, ibu gambar kita nak koi masalah, orang ada bono, matang kita ini destroy tu na, sekolah yang waktu itu kena thasai, koi tim mama, grup masih, mereka kalau mereka destroy tu thasar ke, dasnya yang waktu itu, destroy tu na, ke thar ke, masih koi orang sini dah, macam apa dah, kita chin pada, koi Muslim teacher sini destroy kita. Kalau asli jauh kita benar ni, koi itu boleh dah, function program se, tham tadi orang itu pangko kali, itu nasi makoi na, apa mesti selaga pangko orang apa koi na, tham macam tadi, koi yang asli mesti ni, sih part of the koi itu jauh ni. Cepat memang lagi memang koi nasi, asli yang betul itu, masih ni masih tak tahu asli. Itu nak koi dia itu. Function je, ham ada berarti purpose goal je, ham ada. Sih, tu sih, naik tu sih dah. Macam tu, lepas nanti kemai tu kita ki, tu mungkin dia, mungkin tu ini. Macam sih mesti jauh nanti. Oh, jadi usaha kerja activity ni jauh. Kau kerja ni lebih lagi jauh ni betul lah. Semua macam sih yang selalu, nak koi ni, nasi, hamdan ni bah, dah prinsipal nasi, usaha sih kayak yang koi usaha itu ni. Jadi tanah beri mengaruh, tanah berarti loi kerja ni, macam tu loi JP, ini utama kerja loi ni dia, usaha loi itu ni terus. Orang tu sih koi, orang tu kerja macam sangi, kan kerja lagi, atau koi na, aja ni bersih, satu sing, mang jadi sendiri, kalau sih satu sing, koi di usaha sing si, nak koi di kelas, tu koi tu jangan mani kalai, amu tu orang ni terus, nuai terus kemai tu, nuai kau. Ado makoi se akoi nadi nakoi satra mata class mata kamaina satra si loina gani adagi ason ba satra yaw magana kamaina mabu pena guide kamaina guidance kamaina togani makona monda kamaina counseling togani apa satra yaw magana kamaina tong hena manana ba makoi da counseling kamaina togani aduga apa satra singtu hena manana ba karam ba makan ki makoi da knowledge nakoi da share to ba
guidance and counseling in part tongdanaba aduga tongan na pagi issue lay mayam du pudongdanaba aduga loinana school asigi odasingna yamna pagi phasaba mongda suggestion piramdanaba instruction mayam ama yawraga satchagibani adu loina baksi loina ayaba tormane khale adu nopagi laiba satra sati pagi oza trainee satra sati sing sati basi adu pagi di dala akanda di oza oile mukta su koi idol pieces training ka di maini sagi yamna available thang se bagal na aka photo seri matun dasu koi oza seven takpi ram badona koi di malo mega high school da akum jume thaja bani kum sisu la sare mumbai su satra sati sing adu lakadai khali malo mega high school se lu ge ba satra je thole adu satra sati sing loina bagi nungai su le bani oza se ki cooperation matana phangi hai du su mamang satra sing na sum mathang koi di junior sing ta takpi ram badaki dum lakko mene na thajai adu loina bak se teaching learning hai du sidadi hana laganba oza sing senior oza sing jo kisu training tawliba oza sing tuna hana laganba oza sing jo kisu hangba yaba college ki saru mayam ama koi tamsin jagada mayam na jabuna hariba sing si oza sing na cooperation yam phajana cooperation pibi ba sata sate sing na cooperation pibi ba masibak na yam mai bak na koi internship solution na mongdori na kandai una magku aga pungak sa ulo dai tam sa tension dai Instead of the Manila High School, policy, let's select the main issues to get Manila sudah membina metodologi yang menjelaskan solusi. Principal ko kay Malo Megas kay may tagat sa pulong sa amali tarang bokse ito dahil sa discipline pa sa pulong ko ay tagat sa pulong sa ito ay kaya ang sisina trainer sisina training sisina lago matanda ko sa yam na tungay ba performance mayroon pa ang sisida o pagkayang sisa na Laibagi mo mong si Uraga, ito na siya nung ayos mo ko siya. Ayan mo tanda, school sige. Matang-matang pa, program, pwede magtap mo siya, mag-participate ako siya. Yan, nagkagating niya ina. Ay, yan na, yan mo si, hindi program, pwede magtap mo, participate ako Adagi, ay pwede, kaya kung ba tabang torang kami, anang sinigil, matawag na tanda, yung kaway hanggang yaw na. Matawag pwede magtap mo, yung mandeng pang-bima, ay yan nung ayos kaduna ay ngam ka daba kot ka daba siksi ay ay Malo Mega High School ke satra siksi na so ay nagkanda pada la iba ay pagi 26 na tapos yam nungay na amadi mo yung loksan pa ka mamgani ay na so kanday nakoy kong ambro ay nahamisi mayabang ka principal ka ay koy dis German ka lapo matanda kan na naman na to ay mag-isa kang jari koy na to si sa koy na ay nahiya ka mo koy na kung yung mga isa ba ay dali ko ipin ko din ay kung mataw mo na ako
Iku klubki gambarin na ba ate di program tabunan si mo siya mate pang salapa ada di ini kayo mo tabu ko di magdaloy na participate ko sa ay game mo dayang naman na kung dari ato ay kasuya na wakang ringay dila je mata pati magta ene na apa ready ko ibang na naman ta mapap ko di magdasal ko sa sunay na apa ita tuwa mo gawin na program ko di magdasal jaban ngabo may view ay naga ay matang sila tension Aduga competition aduga first second third amadi akwai consolation prize audience sinda kamjani ba kumba the question ching phazana answer to bira kwa sing dam ta koina lungan ba akwai da adult teachers training academy sa wagi akwai lagari ko student teachers sing dam koina sinja na consolation prize ko ba ba koina kamjani aduna ko ji akwai first distribution competition sharwa ma hoina akwai han bola chage competition aduda third tarwa kogi group D kogi sa class 8 Chabungpang Opul Mali group aduda yaw ba yung nam Newton HREs class 7 tagi HREs class 6 tagi yung ma'am Newton class 8 tagi Chabungpang Opul Assistant Professor Nita, Supervisor of the Adult Teachers Training Academy of the Maramega High School, City, or Kamala Lady, faculty ko sila namin ginawa ka kay Kunabuchari. Ako yung pang-future ba the Adult Teachers Training Academy sa Tijuana, ako yung internship program mo, ako yung pang-future ba quiz competition na doon na third position kami, ba ako yung class 8, naman yung class 6, class 8, lagi. Actually, may kita magkakaroon actually, yun nga pwede Group B first position tadi. Right, as you,
Nabigidamaka, the Adult Sisters Training Academy, Sajiwadi, Principal Vanilla Video Sri, Dr. Yen Kopam, President Singhu, Kapunchari President, Pinamaka Amadi, the Malo Mega High School Ki, Ma'am C.S. Damenjigu, Dr. Sinabidamaki Kapra, Kapunchari. Elizabeth Amadi, Ma'am Rakbam, Ma'am Nitabo, Kasinjarikan.